Bakwethu siyadibana njalo kuviki lalamhlanje, kuviki elitsha. Sikhangela incwadi kaDanyeli. Lamhlanje siza kukhangela indikimba loba izihloko loba inkulumo ezisencwadini, izifundo encwadini kaDanyeli. Ngihamba labafundisi ababili, umfundisi OB Mpofu lo mfundisi uCK Mpofu, mina ngumfundisi uSindlovu. Siza kukhangela ke izihloko lezi bafundisi. Samkeleni kulolu hlelo lamhlanje ngamafitshane. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke Buza Ibhayibhili likuphendule, okhulumayo ngumfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli, siyadibana njalo lapho esifunda khona ilizwi likaNkulunkulu iBhayibhili. Sengathi uThixo angasenzela umusa sizwisise lokhu uThixo akujongileyo. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi. Incwadi kaDanyeli iqukethe inkulumo bani, isifundo bani ngamafitshane nxa lingayisonga igoqe. Kuyini esikukhangeleyo sibile singathi indikimba yencwadi kaDanyeli? CK. Siyabonga mfundisi. Into esingayikhangela lapha emunyethwe incwadi kaDanyeli ikwahlulela, ijudgment. Ngisafunda lapha kuDanyeli isahluko sakuqala, amavesi amabili akuqala, ivesi lakuqala lelesibili. Ithi yona ke ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakhimi inkosi yakoJuda, uNebukadneza inkosi yaseBhabhiloni wafika eJerusalema walivimbezela. Inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sakhe. Yanikela uJehoyakhimi esandleni sakhe lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. uNebukadneza wazisa elizweni laseShinari endlini kaNkulunkulu wakhe, wazibeka endlini yenotho. Ngamanye amazwi uzananzelela ukuthi isizwe sakwa-Israyeli esasihlala eJerusalema kwakuyisizwe esikhethiweyo. uNkulunkulu wakhuluma kubo ukuthi bamlalele, bazahlala beyisizwe sakhe nxa bemlalela. Kodwa ngokungalaleli ke uNkulunkulu ukhetha uNebukadneza lesizwe seBhabhiloni ukubana ke kube luswazi lokutshengisa ukuthi kabaphenduke. uNebukadneza yena ngokwakhe kazange ahambe wayavimbezela iJerusalema okwakuqala wahle walicitha. Wahamba amahlandla aze abamathathu. So ke le nxa sifunda kuDanyeli isahluko sakuqala ngu1 lapha luhambo lwakuqala. Lapho afika khona avimbezela, wathumba, wathatha oDanyeli, Hananiya, Mishaeli laboAzariya. Waphinda futhi waphenduka okwesibili, waphinda futhi waphenduka okwesithathu, kulapho afika khona ngokwesithathu acitha khona iJerusalema. So ke encwadini kaDanyeli lapha uNkulunkulu uyasivezela ukuthi engakasijesisi okweqiniso okwempela uyaqala asinike izixwayiso, asinike iwarning, ngoba nguNkulunkulu olomusa, olesihawu, olozwelo. Kodwa ke singala njengobana ke isizwe sakwa-Israyeli sala, ekucineni uNkulunkulu uyasehlulela ngokusijezisa. So ngindlela ikwahlulela. Ikwahlulela lokho. Ngoba lapha kuqala kube lethuba lomusa. Yebo. uNkulunkulu abe senza khona okwakukhulumile elizwini lakhe. Bengicabanga ukuthi abalaleli uzubancedise nxa ungabaphinde ubanike uDanyeli 7 la nxa ungazange uyikhulume kangako. Kodwa utsho ukuthi bangakufunda la ngaphi khona. Kulungile, uzayithatha uMpofu. Umpofu ngiyayithatha. Ngiyayithatha. Ngigcizelela laphana ngisukela kumfundisi uCK. Sike sathinta lapha ngoJesu encwadini kaDanyeli. Nxa sisithi incwadi kaDanyeli ikhuluma ngokwahlulelwa, asikasuki futhi kuJesu. Kunjani? Ngoba umbuzo khona ukuthi kathi umahluleli wakhona ngubani? Antu uyayibona indaba. So lapha sesibona uDanyeli sesichaye egcekeni manje ukuthi uyahlulelayo ngubani. Ungafunda uDanyeli ngu7 ivesi ngu10 usiya ku13. Iyakhuluma laphana mhlawumbe yekela ngiyifunde lapha, ngizafunda uvesi ngu10 kuqala ukuze sibone ukuthi kuyenzakalani. Ithi yona ilangabi lomlilo lavela, waphuma phambi kwakhe izinkulungwane zezinkulungwane zimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane zazimi ngaphambi kwakhe. Kwahlala ukwahlulela, izincwadi zavulwa. Ungafunda uvesi ngu13, ithi yona ngabona emibonweni ebusuku bheka, kwafika ngamafu ezulu onjengendodana yomuntu, yafika kumdala wezinsuku
yasondezwa phambi kwakhe. So sokuvulwa izincwadi la le ngilosi zikhona yikwahlulela ukuthi judgment le iqalise kungena indodana yani yomuntu. Ngamafitshane mfundisi nxa ukubalaleli into abayijayeleyo ukuthi nxa kuthiwa yini emthethwandaba kunjalo. Angithi kule abantu abavele bekhangelele ukuthi babe khona lapha kunjalo ngumthethwandaba kunjalo. So umthethwandaba kawuqalisi ujaji engakaboni. So lapho ungakhangela indlela okubhalwe ngayo so umdalo wezinsuku sehlezi lengilosi sezihlezi uDaniel abe seboniswa kungena indodana yomuntu. Nxa indodana yomuntu ingena into zonke sezinjani seziqalisa ukwahlulela sokunjani sokuqalisa. Nxa wakwangena khona phana anti nxa engena kuyasukunywa kunjalo kunjalo. So lapha sibona uJesu esahlulela. Ungakhangela kuzahluko nje zonke uzabona ukwahlulela even kuDaniel chapter ukhulume ngochapter 1 kuDaniel chapter 2 sibona kulokwahlulela uJesu uzakwahlulela imibuso yonke yomhlaba. Ungakhangela futhi even kuDaniel chapter 4 uNebukadnezar uyahlulelwa ngokuhanjiswa egangeni. Ukhangele futhi kuchapter 5 sibona iBhabhiloni injani iyahlulelwa. Ukhangele kuchapter 7 lapho esikhona uphondo oluncane lunjani luyahlulelwa. Imibuso yonke yomhlaba iyahlulelwa iyadilizwa ekucineni uNkulunkulu aphethe esenjani esebuza. So uJesu usemsebenzini wokwahlulela. So incwadi kaDaniel iyasivezela ukuthi uNkulunkulu loba ebekezela kodwa ekucineni uza kunjani uzakwahlulela izizwe abe sesebusa kunye labangcwele bakhe. Indaba futhi ethathekisayo uzabusa kunye labangcwele bakhe. Asikhangeleni ezinye njalo izifundo esizithola kuDaniel. Siyabonga mfundisi. Esinye isifundo njalo esisithola kuDaniel yikuziveza kukaNkulunkulu esingathi ngolimi lwesikhiwa yivindication. Vindication kanje ukuziveza mbe singathi ukuzilwela ukukhulula nokuzikhulula esindebeleni ngiyakuphuza sazi mfundisi asincedane nini khona. Ngibona ngazathi kunzima ukuthi yena kalacala ukuzikhulula ukuzigeza ukuzigeza. Yebo lanxa sibona ukwehlulela lapha kodwa ke ekucineni uNkulunkulu uyazigeza ukuthi yena kalacala ngoba ugconiwe nguSathane. Yebo asikhangeleni kakhulu chapter 1. Chapter 1 nantsho sibonile uNebukadnezar sebuyile wazathumba amajaha lawana ahamba lawo. Amajaha lawa athunjwa evele esizweni sakwaIsrayeli wabavumela ukuthi baye eBhabhiloni elizweni lamaKhaladiya elingayisilo lakibo. Kodwa ke sibabona abafana laba ku chapter 1 besenza kuhle lanxa babethunjiwe ngenxa yokuthi isizwe sasingalalelanga. Sibabona futhi abafana laba bengaguquli impilo ababeyifundisiwe ababeyiphila ekhaya ngenxa yokuthi sebethunjiwe sebeleselizweni. Ekucineni sibabona besima bethembekile kuNkulunkulu. So uNkulunkulu lapha uyazigeza ukuthi kwesinye isikhathi angaze avumele ukuthi umumo izehlakalo zisehlele thina singathembeka uyamalathi futhi. Ngoba ku chapter 1 amajaha lawa ethunjiwe wamalawo bafika baphiwa ukudla kwathiwa dlanini lokudla bathi hayi lokhu kuyasingcolisa thina siphenene esikujayeleyo. Baphiwa ekucineni kwezifundo eminyaka emisiweyo batholakala behlakaniphile okuphindwe kachumi. So uNkulunkulu uyaziveza ngokubana ke laba ngokuthembeka kwabo uma labo lanxa wabavumela ukuthi bathunjwe. Siyabonga angazi siyabonga. Nxa sikhuluma indaba leyo yokuzigeza ungakukhumbula engcenye abalaleli bangaya encwadini kaJobe futhi. Kodwa ngifisa ukuthi sikhumbule incwadi kaJobe sibuyele kuDaniel. uSathane wayebeka uNkulunkulu icala ukuthi wena uNkulunkulu uyathenga abantu nxa ufuna abakuthande. So uNkulunkulu lapho uyazigeza esebenzisa amajaha lawo. Ku chapter 1 nje ubana ethilo lapha umfundisi umpofu ukuthi abantu laba babe ngabulawa ngokwala ukudla kukabani kwenkosi. So uNkulunkulu ukuma kwabo Daniel bemela iqiniso likaNkulunkulu kugeza isimilo sikaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kabambi abantu ngamandla ukuthi bamkhonze. Abantu bangamkhonza uNkulunkulu laloba kusitsho ini ukufa ngenxa ukuthi bayamthanda. Ungaya futhi ku chapter 3 sibona abafana labana bebanjwa ngamandla ukuthi bakhothamele ini isithombe. Kodwa abafana bathi hayi thina uNkulunkulu uzasikhulula. Futhi nxa engasikhululanga asikhothamele isithombe. So umbuzo kambe abantu bangamthanda yini uNkulunkulu loba bewela engozini? Siyabona ukuthi abantu uNkulunkulu bangamthanda bangamfela uNkulunkulu. So uSathane ngeke abeke uNkulunkulu icala athi abantu bayakuthanda wena ngoba uyabavikela. Abantu bayakuthanda wena ngoba wenza into ezinhle. Abantu bangamthanda uNkulunkulu bangamfela.
abantu bangamthanda uNkulunkulu. uDaniel waphoselwa emgodini wezilwane ngokukholwa kwakhe kubani? kuNkulunkulu. So abantu kabathandi uNkulunkulu kuphela ebuhleni, bangamthanda uNkulunkulu loba kusebubini baze bamfele. Ngeke sikufake yini ukuthi uNkulunkulu uma labantu bakhe? Kunjalo mfundisi. Uma lanxa evuma ukuthi bangene emlilweni kodwa uma la kabayekeli. Ikakhulu ungakhangela uchapter 2. Uchapter 2 inkosi isiphuphile iphupho. Kababizo uDaniel. Kubizwa laba abanye ababa besebenza laba ababengaphansi kwabo. Inkosi bisithi ngitshelani iphupho sengilikhohliwe, lingitshelele encazelo. Behluleke bathi vele kakula nkosi yake yabuza umbuzo onje so. Inkosi bisithukuthela ibisithi kababulawe bonke. Bese kusiyabanjwa oDaniel abavele bengabizwanga. uDaniel ke siyambona ukuthi lanxa kunjalo uyacela ithuba ngokuhlakanipha la ngokunanzelela. Abese siye enkosini ukuthi Nkosi siphenini ithuba, lingasiphi ithuba sizalitshela iphupho lencazelo. Abese hambe siya kuNkulunkulu atshela abangani bakhe ukuthi lapha sokunzima lapha. uNkulunkulu wamvezela uDaniel iphupho wamnika lencazelo. So ke uzananzelela ukuthi uchapter 2 labana behlulekile uDaniel ubuya ezotshela inkosi iphupho lencazelo. Futhi gatsho ukuthi mina ngikwenzile ngokuhlakanipha. Uthi uNkulunkulu osezulwini nguye ongenze senelisa ukuthi sicasisele inkosi iphupho sinike lencazelo. So amajaha lawa ngokwenze nje uNkulunkulu uyaveza ukuthi abantu bakhe uma labo lanxa besemlilweni njalo abantu bakamlimu bangathi singabathemba abathembekileyo. Asigqibeni bafundisi ngokuthi isigaba sokugcina ngiyasithanda leso. Siyabonga. Incwadi kaDaniel bona ngathi kuyaxhumana laleyo ukuthi uNkulunkulu uma labantu bakhe. Incwadi kaDaniel iveza ukuthi uNkulunkulu ngumlawuli wento zonke. Njalo ekuqineni uza kunqoba labantu bakhe. Ungakhangela kodwa angikholwa ukuthi kuleba lesindebele ipattern sasifunda indlela okwenzakala ngayo kuzahluko zencwadi kaDaniel. Uzathola isahluko siqalisa ngohlupho oluthile kodwa siphethe ngokunqoba kwabantwana bakaNkulunkulu. Ungakhangela uchapter 1 uqalisa bethunjwa abantu laba kodwa ekuqineni uphetha sebehlolwa esikolo besedlula abanye. Ngakhangela uchapter 2 futhi uqalisa futhi abantwana bakaNkulunkulu bethenjiswa ukufa kodwa uphetha futhi ibizo likaNkulunkulu selidunyiswa uDaniel sechasise ini iphupho. Ngakhangela uchapter 3 baqalisa behlukuluzwa bethenjiswa ukufa kodwa uNkulunkulu uyabakhulula ekuqineni babe sebepronyotha baphiwe amaposition aphezulu futhi. Ngakhangela uchapter 4 uNebukadneza uqalisa uNebukadneza ezikhukhumeza kodwa ekuqineni uNebukadneza uqina esephakamisa ibizo likabani likaNkulunkulu. Ukhangele futhi uchapter 5 uBelshaza uyazikhukhumeza enathela izitsha enathela iwayini kuzitsha zikaNkulunkulu kodwa ekuqineni umbuso weBhabhiloni unjani uyadilizwa. Ukhangele futhi chapter 6 uDaniel uqalise ezingelwa ephoselwe emgodini wezilwane kodwa ekuqineni uyakhululwa aphiwe futhi izipho izikhundla ezimangalisayo ibizo likaNkulunkulu lidunyiswa. So kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi uNkulunkulu ngingaze ngingene ehlutshweni namuhla ngibone sengathi ngisengozini ngingathembeka uNkulunkulu olawula imumo yonke uza nginqobele ekuqineni. Ungakhangela ke izahluko zesiprofeti usukela ku chapter 7 lakho sibona kuqala izilo zibusa kuze kube uphondo oluncane oluthuka uNkulunkulu kodwa ekuqineni twa uphondo oluncane lwanjani lwahlulelwa lwanqotshwa umbuso waphiwa abangcwele bophezulu konke. Ungahamba uyephutsha nxa sokuphutsha iziprofeti zonke ku chapter 12 kuthiwa uMikhayeli uza kusukuma anqobe labantu bakakhulu labantu bakhe ngitsho labafiliyo babe sebevuswa. So kutshengisa ukuthi even ekuqineni kwakho konke uNkulunkulu uza kunqoba labantu bakhe. Ngaze kube izilo zihlulu zabangcwele kodwa uNkulunkulu nguye obambe umhlaba ngezandla zakhe. Abangcwele bakhe kumele bathembeke ngoba ekuphetheni bazanqoba kunye loNkulunkulu. Ngamafitshane CK incwadi kaDaniel lami ngifuna ukuchoma kutsho umfundisi OP. Umuntu uyazibuza ukuthi incwadi kaDaniel mini ithi inceda ngani? Yes. Ungathi ngamafitshane engingakutsho mfundisi ukuthi incwadi kaDaniel njengomana ke siyibalisile izigaba zonke kusukisele ekuqaliseni yazi yafike emaphethelweni iyasitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasinanzelela lapho esikhona lapho engikhona njengomuntu. Unjalo mina ngingathembeka yena uNkulunkulu uza kumalami anginike ukunqoba. Kungakhathalekile ukuthi ngidlula phakathi kweziphithiphithi lobunzima obunjani. Even lo mhlaba wona lo esikuwo esihlukuluzayo ekuqineni uNkulunkulu uza kumalathi sonke asinqobele. Siyabonga. Usendaweni yakhe akasukanga uloko esendaweni yakhe. Ngenye indlela okubhalwe la kubhalelwe thi kunjalo.
singathi kwaphelela khona ngani. Yebo, uyangikhumbuza umpostoli Paul uthi lokhu kwabehlela encwadini yabaseKorinte ukuze kube yisibonelo kithi osokufike kithi kuphela kwesikhathi. Engxenye namuhla umuntu uthi ngiphakathi kohlupho angikwazi lokuthi ngiyaphuma njani. Khathi uNkulunkulu ungaphi? Incwadi kaDaniel ithi uNkulunkulu ukhona. Ungabekezela ubambelele kuye njengamajaha lawa, uhlupho lwakho luzaphetha ngokunqoba kunjalo ngoba uNkulunkulu ulawula imumo yonke. Mfundisi antsho ambona uNebukadnezar wahamba wayahlala egangeni okweminyaka engu7 esidla utshani njengenyamazana. Kodwa ke sokusile engqondweni yakhe uNebukadnezar wabuya futhi wabuyiselwa esihlalweni sakhe sobukhosi. Waphiwa inkazimulo eyayisedlula ayela layo ekuqaliseni. So kwesinye isikhathi uNkulunkulu angavumela ngezenzo zami ukuthi ngidlule phakathi kobunzima, but ngingamvumela ngithembeke ngibambelele uNkulunkulu uzangibisela okuphindwe njengalokho akwenza kuJob. Balaleli, nansi incwadi kaDaniel ikhuluma lathi, ikhuluma lawe phakathi kohlupho. Ukhona uJesu olilitshe sikhulume ngaye. Ukhona uJesu ohamba lathi phakathi komlilo. Ukhona uJesu ongumlawuli wezimpi zasezulwini, uMikaeli oza kulwela izimpi zakho. Sithanda themba ubana incwadi kaDaniel uzayifunda uyikholise ikuphathise empilweni ukuthi umbone uJesu ube mazi, umthande, umkhonze ngensuku zonke. Kasidibane njalo kuvike lilandelayo lizayo sixoxa ngale incwadi emangalisa, incwadi kaDaniel. Yebo kambe zihamba zozibili lekaSambulo. Kasihlanganeni endaweni efananayo ngesikhathi esifananayo. Inkosi ibe lani, inkosi libusise, size siphinde sihlangane njalo. Siyabonga.